Tugeta na mbere ni ati abithaa munene wa biashara na iwanda thirikari-ini ya kaunti ya Meru na icumirite na kuwa ati kiria kwendekanaga iteneka ni ngwataniro na urumwe hati atigatongira ba kaunti ya Meru nibo kenda akari bakethira bakiunika na mirandi ya witi na mbere netite na mbere na kuwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ari ukinya kaunti ya Meru na aronekire kwithira kirombore keri antu bonthe na kuwa tayari kwithira akirutaniria ngui na atongeria bonthe netite na mbere na kuinya yumbe babatere kwithira bakirumira njira yonto yaine bokendo tira kariba Meru iba kwithira bakiona utethio netite na mbere na kwena witikio nende gukethira kwina uritingwe bubwe ati atika MCs bambongi ya kaunti ya Meru amwe na thirikari ya gavana Kawira. Biumia bithatu bithiri kara mweri jumwe muntu aringi ya Meru kinya mwekuro wake ethirwa aria akui kutharimwa arithamia mwekuro u akamwikia kaunti ingi nontu Meru etabui mwana arija agaciarirwa Meru aringi ona yaciarirwa guntu kwa ndoa lakini nditukwira mwathani bwega nontu narua Meru ina peace. Migambo ya Ken Mwitika mashinani urani murungamiri munene wa biashara utalii na iwanda kiri thirikari ya kaunti ya Meru akiuga ni untu igoronga bana Kawira Mwangaza na rachumiriria kiunja gia ntumiri ya wendo na kurekanira gatigati kawe na atongeria ba Meru na ndike na inyiritia bunge ba kaunti ya Meru guchumiria kinyabo kwithira bagitumiri keri bwao kenda Meru ikagitathiri. Gavana alejera na message ya kuromba urekeri ya tongeria turekanire na ingwitikia nontu gavana na araugeri nyawe baraba muatiritie politically akubarekera na aromba inyawa tongeria bau bangi bamurekere inkuromba atongeria betu MP betu bonde ba Meru kinyabone baumire baeja ne message ya goodwill ya kurekanira na bau mau bachoke bete bakarendi guru ya tongeria na gavana wetu wa Meru ni kenda tumendwene tugatega nyuma mtu engatini simba atigaruka ategethero indome kana inka simbera itu engatite ja Meru ni maendeleo. Kingi Ken aliuga ni untunga bana na MCs ni atongeria baraba batikuritanira ngugi bare amwe na ndina gwete MCs ba Meru kugwatanira na gavana Mwangaza bachoke roje mutarone mono akiuga ntukushejete thirikari ya gavana Mwangaza igaikia supplementary budget kire mbungeu kenda Meru ekomba kwithira ikiritura ngugi na mirandi ya witi na mbere. Next few days netwiketie kinya supplementary budget county assembly ya Meru nenkoromba mheshimiwa wetu speaker mtu wetu wa central imenti ulawe mwitinguge na mutano wetu mwega sana mutano chia na MCAs bauba county assembly ya Meru bonde ni baumire beta bagwatanira na governor nontu gutinguge komba gwitika Meru kutena ngwataniro ejaga ya governor wetu wa Meru Kawira Mwangaza na MCAs betu na leo kuu kukwenda kwa gavana wetu wa Meru Kawira Mwangaza. Muthiene Ken adugaja kaunti ya Meru ukeja kwa ngwataniro mirandi ya witi na mbere no ke kaura maturene tukethwa twirwaga kwina mantu ja maingi jatiumba gukarika Meru tutiumba gwaka mathoko kwina industrial park to waka rwiriro rere nusu billion ira ana betu baba ingi mono ba Meru bakaandikwa ku twina thoko turakaja Mikindori kwina thoko ya Katheri kwina thoko nyingi mono irirakawa ni department ya trade tourism na industrialization mono mantu jau na ngugi iringi cia kwenja barabara na department ingi cionthe mantu jau chomba kumbe kabunka kire kwina gwataniro enjega gatigati ka MCAs betu na gavana wetu wa Meru. Report rande to cia wero weekendi rea kwari eto ni mutugi kare.